Uyu munsi rero ngiye kukwereka ukuntu iyi feature wayibona, ese bikorwa bite, ni hehe umuntu anyura, byose tugiye kubireba kuri WhatsApp yacu. Reka dutangire rero. Alright. Kugira ngo rero turebe ino feature uburyo ikora n'ukuntu umuntu yayibona, mbere na mbere turaza hano muri Play Store yacu cyangwa se App Store. Tuze dufungure turebe ko WhatsApp yacu iri updated. Mbere yuko ugira ikindi kintu ukora, urabanza urebe ko WhatsApp yawe iri updated. Uraza wandikemo WhatsApp, nimba ukoresha WhatsApp Messenger, nimba ukoresha WhatsApp Business, kuba ari WhatsApp, hanyuma uze uyifungure. Urabona ko ngiye gukoresha WhatsApp Messenger, ndaza nyifungure. Urabona ko handitseho open. Mu gihe handitseho open rero, nuvuga ngo WhatsApp yanjye iri updated. Nimba wowe itara updated, hano bahita bakwandikiraho ngo aha handitse open, bahita bakwandikiraho ngo update. Reka dukore open rero tuyifungure. Noneho rero ikintu duhita dukora,